ntabwo Yesu yabwirije stade y'abantu. Jesus never taught to a big stadium of people. Yatinze yigisha 12. He delayed teaching 12. Arizamukira abo nibo bahinduye isi. And then he ascended. Those 12 are the ones who have changed the world. Ngize umugisha mwaba bigishwa beza namwe mugahinduka bigisha mukagenda mugahindura isi. If I was to be truly blessed, you could be good learners and you could also become teachers, go teach the world. Abantu bakagenda bagahinduka muve ku rwego rwo kuba bigishwa muhinduka bigisha mwigisha abantu mubahindure kuko niyo misiyo ya Yesu. Kwizera ko Imana ari mwe rukumbi? Do you believe that there is only one God? Ibyo n'abadayimoni bagira gute? Even the demons believe in that and they shake over it. Imana ize kuza kugwa kwizera gutandukanye nuko abadayimoni. May God give you a faith that is different from demons. Kwizera abadayimoni batagira. Now the faith demons doesn't have. No kwizera kongeyeho ibikorwa byiza. Is the faith that is partaken with good actions. Yo nababwiye ngo ugomba kugira ibitekerezo bingana naho ujya. That's the reason why I told you that your mindset should be equal to your future. Ku buryo ugera ku rwego. To the extent you be on the level. Ibitekerezo byawe bituma aho ujya. You will send your mindset to your future. Bikaba bivugana na utari wahagera. And you'll be speaking to your future before you even reach there. Icyo ushaka kuba cyo. Now what you want to become. Ugatangira kukivugana niba uzakiba mu myaka 30. Tangira uvugane n'imyaka 30. Turi muri 2024. Tangira uvugane no muri 54 kandi utari wahagera. Abantu muri mu mubana kubw'imibare bo basezereye bataragusezera kuko nubundi imibare bagufiteho nibabona itavamo bazagusezera. Bigutanga rero we batange. Iyerekwa rigereranya nka paraburis. A vision can be compared to a rare mirror. Ariko hashize haragereranywa na rotorovizeri. But your past is going to be compared by the backside mirror. Ishuro nyinshi. Now most of the time. Iyo amaso yawe. When your eyes. Uyatindije muri rotorovizeri utwaye imodoka. Have delayed in your backside mirror. Ugongeze kuri imbere. You will just hit what is in front of you. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo witinda muri rotorovizeri aho uvuye urahavuye tinda ureba aho ujya utagonga iyerekwa. Naga abantu bakubahira aho wanyuze, abantu bakubahira uko bakubona, bakubahira n'iyerekwa babona ufite, bakubahira na vision zawe, bakubahira n'insosi zawe. Praise Jesus. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Greet your neighbor and wish them a great evening. We are in the week of concluding our prayers. 21 days of prayers. Ariko by'umwihariko tukaba turi muri cya cyumweru ngaruka kwezi cyitwa icyumweru cy'ubuhanuzi. Particularly this is the annual week that is called a prophetic week. Ndahamanya n'umutima wanjye yuko Uwiteka agiye kubakorera ibikomeye muri iki cyumweru. I can confirm with the Lord that the Lord is going to do great for you this week. Ndahamanya nuko mutari butahe uko mwaje. I can testify that you won't remain the same. There is a lot of things that God is ready to do upon your lives. Tell your neighbor that this week is going to be a blessed week to your life. We welcome our brethren that are following us on social medias. America and their leaders. Canada and the leaders. Belgium and the leaders. Germany and their leaders. Sweden and their leaders. France and its leadership. In particular, in Belgium, they're preparing a great crusade. It will be on the 26th and the 27th. Turashimira Imana ku bantu bazakibonekamo bazava mu bihugu bitandukanye bamaze kwiyandikisha. We are so thankful to God for the people who have already registered and are going to attend from different areas of the world.
mu minsi mike baraba bagezaho imyiteguro higeze hano kuri Zoom. In a few days, they are going to tell you the whole program on Zoom. Imana ibamere umugisha. May God bless you. Tubahaye ikaze mwese rero n'izindi nshuti zacu zidukurikira hirya no hino ku isi. We give you all a welcome and all of our friends that are following us from different areas of the world. Murakoze cyane. Thank you very much. Reka munyemerere rero uyu mwanya. Please allow me this moment. Duce bugufi. Let's humble Twike ourselves. hasi. Let's have our seats. Ndasaba abantu bafite amashimwe. I am asking people who have thanks. Baze bayatambutse ubundi dukomeze n'izindi gahunda. You can come and pass on your thanksgiving, then we continue with other programs. Abantu bafite amashimwe y'ibyo bashaka gushima Imana. People who wants to thank the Lord, Reka batambuke bigire hino bashima Imana bose. you may all step forwards and thank the Lord. Ubundi hasigaye And then again, dukomeze n'izindi gahunda zikurikiyeho. we will continue other following programs. Ashimwe. Amen. Muranyemerera mbaze ndirimba akarimbo kamwe. Nta kibazo. Ninjye wa wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima wowe wankuye isoni umvise gusenga kwanjye mu bihe bikwiriye wampaye icyo nasabye Yesu arakora n'ukuri arakora nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukuraho Yesu arakora Yesu arakora n'ukuri arakora mwafashije nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenwe nawe Yesu arakora n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenwe nawe Yesu arakora haleluya 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 amazina yanjye nitwa Mutoni Jeni ndi umudamu Imana yagiriye neza haleluya nukuri Imana yangiriye neza pe yangiriye neza namwe murabibona mu byubahiro by'umutware wanjye yanyemerera akaza tugahagararana Hallelujah. ndamutunguye ariko mbabarire ndamutunguye mbabarire pe ikintu ugiye gushima nagakizi akambabarire icya kabiri n'icyazi ndashima Imana nari mfite ikibazo gikomeye atabizi nawe ko ngifite mbwira umushumba nifite ikibazo wanyemereye ukansengera mufite umushumba Mana sinzi uburyo nabivuga ufite urukundo wakira umuntu wese uko ari ntagatoranya
umuhamagara kuri telefone atakuza akakwitaba, ni ukuri Imana izamuha umugisha pe. Ndamushimiye. Imana izamuha umugisha, mwifurije iherezo ryiza, kuko yaratwigishije ejo ngo umuntu ukunda ujye umwifuriza iherezo ryiza. Ni ukuri nanjye ndabimwifurije. Cyari gikomeye rero, aransengera ama iminsi 30 yuko icyo kintu kigomba kuba cyakemutse. Ni ukuri iyo minsi 30 nta nubwo yageze. Mumere Imana icyubahiro, ntago yageze pe. Ikindi shima Imana, naje hano mufite amahame. Ni ukuri cyaturitse, mugari ko babivuze cyaturitse. Haleluya. Cyaturitse pe. Yasengeye ko nzaba umuntu w'umucuruzi ukomeye. Ndashima Imana ko yabikoze. Ndashima Imana pe, yabikoze. Cyaturitse ku rwego rwo hejuru. Rwego rwo hejuru, kandi nzi neza n'ibindi yambwiye ko bizakunda, kuko ndi mu mavuta ye, ndi mu birere. Ndi mu birere, nizeye ko n'ibindi bizakunda. Murakoze, Imana ibamere umugisha. Amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Let's put our hands together for God. Hari undi muntu ufite ishimwe? Anybody else who wants to thank God? Atambuke nawe azashima Imana. You can step forwards and give your thanks. So abashaka gushima mwahita muhagararira rimwe kugira ngo tumenye iminota tubagenera bijyanye n'umwanya dufite. For those of you that want to thank the Lord, please step forward so we can know all of you and see how you can manage the time. Ubwo kugira ngo muhagarare hano tumenye ngo ni batatu cyangwa ni bane. So we want you to stand forward so that we will know that it's probably 2 of you, 3 or 4. We need to manage the time intervals. Murakoze. Thank you very much. Mungu asifiwe. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Mbere na mbere banje gushima Imana. Imana yangiriye neza. Ubwashize nakurikiranye kino kiganiro. Murabibona ndi umusiramu. Ariko mbere na mbere ntaraba umusiramu, nari mu ADPR. Nabatijwe mfite imyaka 12. Hanyuma nabuze ababyeyi nkiri muto cyane. Ariko nanone umuntu abifata uko biri agashima Imana. Nagira ubuntu, Imana ingira neza, nkurikiranye iki kiganiro kuri YouTube. Hanyuma muvandimwe wacu numva ndamwishimiye cyane. Ndavuga ati aho narindi ngiye kugaruka mu murongo wanjye, kuko mbere yuko ngaruka mu murongo nabanje kugira iyerekwa rituma vuga ko nanjye ngomba kugira ute kuza gusangira namwe ibyiza by'Imana yatugeneye. Murakoze cyane. Nanashimira Imana, ubwashize nasabye Imana ikintu kimwe. Ndabwira ati Imana, ndimo kwiga amategeko y'umuhanda. Imana numfashe ukamereza provisoire, nzagushima. Imana yumve ko ngize ute nyishimye. Amazina yanjye nitwa Bukeneza Jacques, nkomoka mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Bugarama. Aho niho nkomoka, niho mu rugo. Mama na papa ntabo. Murakoze cyane. Ariko papa ni dato mu ijuru usumba byose. I would like to thank the Lord that I followed this congregation on YouTube channel. It changed my life, so I thought I would come here to be with you to partake this holy union of the Lord.
Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe nanjye kubw'uyu mugoroba ndi hano. Nateguye kenshi kuza hano ariko Imana yabishoboje uyu munsi. Niriwe mu kazi ariko ndavuga ngo uko bigenda kose ndaje. Nago narinze ahantu sengera pe narakubuze. Muheruka 2019 musengera. Ariko nago narinze urusengero rwawe. Kwako ndashima Imana ko ndugezemo. Imana nishimwe. Twese ni mu ruhukiro hano no mu nzu ya data yaduhaye. Imana yo mu ijuru nsenga cyangwa se nabonye iguhe umugisha izaguhe n'iherezo ryiza. Nakuboneyeho umugisha naje ndavuga ngo mbona uhamagaye abantu bashima ndavuga ngo sinava hano nabikubwiye. 2019 nari nwite umwana wa kabiri nge n'umudamu w'abana 3 n'umutware. Nagiriye ubuntu. Ariko nahuye nawe 2019 byari umunsi wo ku cyumweru twagiye mu materaniro nanjye bari banumiye nago nari mazi bagutumiye. Urampagurutsa mu rusengero urambwira ngo Imana igiye kujya neza muri iki cyumweru hari telefone ugiye kwitaba. Byari ku cyumweru ku wa mbere baramamagaye ngiye n'umutware wanjye. Wambwiye ko Imana iduhaye inzu muri Kigali. Ku wa mbere baramamagaye twara negotiate biranga amafaranga barayanze ariko ku wa mbere barayemeye uwo munsi turishura. Imana yo mu ijuru habwa icyubahiro. Imana ishimwe ko nongeye kukubona amaso ku maso nkabona naho ukorera umurimo w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Kubera ko ntazi kuririmba rero indi ni mumukomereze kuri ya yindi ya mbere wa undi ibyo yaririmbye. Mukomereza aho ngaho tuzamukira aho ngaho twese. Yesu arakora gutyo muzamure. Ndashima Imana nanjye kuri uyu mugoroba. Pastor Imana iguhe umugisha. Naje hano mfite ibyifuzo bibiri. Kimwe cyakunze. Yango ni last week watubwiye ngo tusabe cash. Uyu tuvuze ngo icyifuzo biki utabisobanuye neza nabwo abantu bagenda bafite urujijo. Genda amafaranga ndanayakunda. Rero hari ahantu ari maze iminsi nishyuza amafaranga yanjye kandi menshi. Umuntu bakanderega ejo bundi mu gitondo nka saa 2 mu gitondo njye kubona umuntu message maze kugira ngo ni ibindi ndebye nsanga niyo. Nuwa yamaye sinamuvugishije ko twe twararangizanyije. Mbizi neza katazana yama byaranarangiye. Na n'ubu sindanamuvugisha ngo namushimire kuko sindanamushimira. Pastor nibyo ubwo igisigaye nacyo tukiziranya bizakunda. Imana iguhe umugisha. Yes, umugisha. May God bless you. Murakoze. Thank you. Wari umwanya w'amashimwe. It was a time of thanks. Turashimira Imana. We thank God Ko yaremeye abantu amashimwe kandi afatika. that God have created tangible thanks to the people. Turasoma igitabo cya kabiri cy'ingoma. Read the second books of Chronicles. Ibice byaho ni ibice 20 umurongo wa 20. Chapter 20 verse 20. Ingoma za kabiri 20. Second Chronicles chapter 20. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe bayuda namwe abatuye Yerusalemu mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Yego. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone. Soma mu yawe hariya sinzi impamvu uwo murongo utari. Ingoma za kabiri 20. Second Chronicles
chapter 20 verse 20. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Yego. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe bayuda namwe abatuye i Yerusalemu. Yego. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Mva ko kandi. Hallelujah. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Iyo ni Bibiliya bivuga. That's the Bible that says that. Muvandimwe. Brethren, turi mu cyumweru cya gihanuzi. We are in the week of prophecy. Abantu bose banyuze hano bashima. Everybody who passed by here thanking God. Wumvise ko kugushima. You have heard that these thanks ni ibitangaza Imana yakoze ariko ibikoresheje abahanuzi. There are miracles God have done through his prophets. So Bibiliya iravuze ngo bizere. The Bible says believe in them. Hallelujah. Hallelujah. Gira gute? Believe in them. Ngo mwizere Imana yanyu mubone kugira gute? Believe in your God and be strong. Mwizere Imana yanyu mubone gukomeza. Believe in your God and be powerful. Mwizere n'abahanuzi bayo. But also believe in his prophets mubone kugubwa neza. and see goodness. Yesu yaravuze. Jesus said Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. In the good gospel of Jesus Christ. Uko bwanditswe na Matayo. As it was written by Matthew. Ni igice cyawo cya 10. It is chapter 10. Umurongo wa 40. Verse 40. Aravuga ngo ube uwemera umukiranutsi kari umukiranutsi. Whoever believes that a righteous person is righteous. Azahabwa. Aravuga ngo ubemera ninjye abayemeye. Yego. Kandi unyemera abayemeye yantumye. Yego. Uwemera umukiranutsi. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi. N'umwemera ariko. Kandi yego. Ugira umupinga. Nibikora. Izo ngororano ntabwo zibona. You cannot get those rewards. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Umvise rya jambo rivuga ngo amavuta utemera. So you heard the word that says the anointing you don't believe in doesn't work for you. Nakora. It doesn't work for you. Buriya wa muntu burimo uvuga ngo agiye babahanuzi simbemera. Yes, ubwo iyo uvuze ngo abahanuzi nubemera uburimo vuguruza rino jambo mwami Yesu yavuze. So those people who are just saying that I do not believe in prophets, now you are contradicting the word of the Lord Jesus have said. Wasomye. Have you read that? Aho there kubemera n'uburenganzira bwawe. Believing in them is your right. No kutabemera na mahitamo. Also not believing in them is also your right. Utabemera rero n'amavuta yabo nagukorera. Now if you don't believe in them, the anointing doesn't work for you. Ari kubemera. But if you believe in them, amavuta yabo aragukorera. The anointing will work for you. Nabwo aya mavuta ashobora kugukorera utabemera. This anointing cannot work for you if you don't believe in them. Ariko iyo wamaze kubemera. But after you have believed in them, ubamaze kunemera. You have already believed ubuntu bubariho. The grace that is upon them. Igisigaye utangira guhabwa ingororano zo kubemera. What remains, you get the rewards of believing in them. Efeso in Ephesians 4 chapter 4 11 verse 11. Umva ukuntu Bibiliya ivuga. This is what the Bible says. Hallelujah. 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 Efeso 4:11. Ephesians chapter 4 verse 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Bamwe abaha kuba intumwa. Yego. N'abandi kuba abahanuzi. Abandi bakuba abahanuzi. Abahanuzi. Wumvise? Have you heard? Abandi bakuba iki? Others were given to be prophets. N'abandi kuba ababwiriza butumwa beza. Abandi baba babwiriza butumwa. Abandi beza. N'abandi kuba abungeri n'abigisha. Abandi niyo nduvuga ngo genemera pastor ariko abahanuzi bose imbemera. Dore ni ministere eshanu ziri hamwe zikorana. That's why you said that I believe in pastor in priesthood, but I do not believe in what they do. It is 5 ministries. Now are you reading this scripture? Nukuvuga rero iyo wemera ministere imwe muri ministere eshanu indi nuyemere ufite ikibazo. It means if you believe in one ministry and you do not believe in the remaining ministries, you have a problem. Izi ministere all of these ministries zibereyeho zose kuzuzanya. They are all there to complete each other. Nyakira uvuge ngo hallelujah. Receive and say hallelujah. Niyo mpamvu that's the reason why ntabwo umuhanuzi akwiriye gupinga udahanura. A prophet cannot be
against the one who does not prophesy. n'umwigisha And a preacher ntakwiriye gupinga uhanura. cannot contradict the one who prophesies. Izi mpano ntabwo zirushanwa, ahubwo izi mpano zibereyeho kuzuzanya. These gifts are not in competition. Instead, they complete each other. Munyakire bavuge ngo amen. Receive and say amen. Ni ministeri eshanu nazisoma uzumva. It is 5 ministries. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, nuko bamwe abahereza kuba intumwa, n'abandi kuba abahanuzi, abandi ibaha kuba abahanuzi. Umvise bamwe intumwa murazizi ni babandi bitwa aba apostle. Now, do you know the apostles? Yego? Yes. Uwo ni intumwa. That one is an apostle. Abandi baha kuba Abahanuzi. abandi baha kuba abahanuzi. Others were given to be prophets. N'abandi kuba babwiriza butumwa Abandi beza. kuba babwiriza butumwa bwiza. N'abandi kuba bungeri Abandi kuba bungeri. n'abigisha. Abandi bahinduka abigisha. Others were to be prophets, others were preachers and teachers. Ni ministeri zingahe? It is how many ministries? Ufite ministeri rero ya gihanuzi Now, if you have a ministry of prophets, biragoranye cyane. it is difficult. Araho ugera ukavuga ati nitwa profete. There are times you come to and say, my name is prophet. Ati ibyo ni ibiki? And then they will ask you, what is that? Araho ugera ati nitwa apostle. There are others you will reach and say, I'm an apostle. Ati They say, what? ati ibyo ni iki? What is that? Araho ugera ukavuga ati ndi pastor. Ati There are pastor other iti, na places- data yari pastor. There are Na others you go sogokuru yari to. pastor. You say, I am a pastor. And then they were like, also my father was a pastor. My grandfather was the same. He was a pastor. Everybody is a pastor. Murimo murabyumva? Now you hear that. Kubera iki? Why is that? Ntabwo usoma kandi ntabwo wigishije. You don't read and you were not taught. Izi mpano rero zikora gute za gihanuzi? Now, how does this gifts of prophecy work? Ndashaka kukwereka I want to show you uburyo zino mpano zikora. the way these gifts work. Abakorino ba mbere 1 Corinthians 12. verse chapter 12. Noneho biri mu bintu biri buze kuza kugufasha. Now, it's amongst the things that is going to aid you. Abakunda Imana muvuge ngo haleluya. Those who love the Lord say amen. Izi mpano mvuga ukuntu Bibiliya yavuze uburyo zigomba gukora ariko zitarwanyije zose zuzuzanya. Now, listen to how the Lord have designed that these gifts should work hand in hand with each other, not against each other. Soma twumve. Bene data, Bene data. ibyerekeye impano z'umwuka. Uyu ni Pawulo arimo arahugura abakorino. This is Paul. He was advising the Corinthians. Aha. Ibyerekeye impano z'umwuka, Ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. ntabwo sinshaka ko mutabimenya. Yego. Mubimenye. Muzi yuko mukiri abapagani Yo. mwayobywaga no mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga. Abantu barabayobyaga Yego. bakabajyana mu bigirwamana mu bapfumu, ibigirwamana bitabasha kuvuga. Yego? Uko mwabijyanwagaho kose. Uko mwabijyagaho kose byarababeshyaga. Yego. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume. Aka kantu wakumvise? Have you heard this? Umunsi wavuze ngo Yesu ni ikivume ntago ari umwuka wera uzaba ukubwirije. The day you're going to say that Jesus is a curse, it won't be the Holy Spirit that tells you that. Aha. Kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami nawe ushobora kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. atabibwirijwe na mwuka wera. Yego. Mwabyumvise? Have you heard Sashimwe that? cyane. Praise Mumva Jesus. ukuntu ari ijambo ryiza. Yesu ni umwami. Next. Vuga ngo Yesu ni umwami. Say Jesus is a king. Leya Basendras. Hallelujah. Tugende mama. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi. Ariko umwuka ni umwe. Ariko umwuka uziyobora ni umwe. Munega amatwi. Yego. Impano zingahe? How many gifts? Hariho impano nyinshi z'uburyo bwinshi. There is many gifts with different ways. Ariko umwuka uziyobora, but the leader is one, who is the Holy Spirit. ni umwe. It is only one Holy Spirit that leads all of them. Aha. Kandi hariho uburyo bwinshi Yego. bwo kugabura iby'Imana. Hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Ariko umwami ni umwe. Ariko umwami ni umwe. Munega amatwi. Hariho uburyo bwinshi. Aka kantu utarakarenga. Before we go
over this. Bibiliya yavuze ngo hari uburyo bwinshi bwo kugabura The iby'Imana. Bible says there is different ways to serve the word of the Lord. Ngo ariko umwami But the king of those words n'umwe, is one. pasiteri wawe Your pastor, nubwo ataba afite ijwi rinini, even if you couldn't be having a big voice, ariko umwami akorera but the king he serves, n'uwo nkorera, and the same king I serve, n'uwo apostle runaka akorera and the same king the other apostle serves, n'umwe. they are the same king. Reka tubigendanemo. Now let's go with each other now. Haleluya. Hallelujah. Tugende. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Ariko umwami n'umwe. Ariko umwami n'umwe. Next. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora. Ariko Imana ikora byose muri bose ni imwe. Ariko Imana ikora byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo bose bagire gute bafashwe. Everybody will have an identification of the Holy Spirit so that everybody should be helped. Yego. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Abo ni babigisha beza. Those are good teachers. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Umwe agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya ari wo mwuka w'uburondozi. Hallelujah. Tugende. Wa muntu kumenya mutararanye. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Aho uretse gato. Aho ni hahandi. That's where. Kubera ko abantu batabarigishijwe. Because people were not taught. Wagurutse umuntu ukamubwira ngo you will stand somebody and tell them. Utuye Nyabugogo. Do you live in Nyabugogo? Undi muntu nge. And the other will be like, zirasikata. Oh, those are just it's fake. It's a scam. Buriya ni babivuganye. Didn't they, discuss about that behind the curtains before? Buriya ni babanje bakamunekera. Didn't they try to find some information about them? Mu gihe ukibaza ibyo ayo mavuta ntago aba agikoze. As you're wondering about all of that anointing can never work for you. Wamaze kubyumva? Have you understood? Dore Bibiliya yavuze ngo umwaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. The Bible have said that one will be given by that Holy Spirit a gift of knowledge. Iyo ni impano y'umwuka. That's a spiritual gift. Turimo turabafasha. We are helping you. Muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Hari kugira ngo kuremo hari gihe uhura n'umuntu nk'umuntu akaba yarakandagiye nk'aha muri church cyangwa ari umukristo kubera iki cyanditswe atari yagisoma ataranagisobanurirwa bamuhanurira ngo kuki ibintu by'abahanuzi rero simbyemera ndanabitinya guta umuntu akumenya mutabana dore ngibaho biva. Now, there are some people who will come in church and then when you prophesy to them, they'll just say, I do not believe in prophetic things. How can somebody know about your information and don't live together? This is where it comes from. That's the reason why in my principles, I cannot prophesy to you before I teach you. No. I cannot prophesy to you before I teach you. Oh, do not take long teaching people. Just prophesy. No, I don't work like that. That's my principles. You hear that? Now you should have that knowledge first. And you should know what you're going to work for. That you see, you take long while teaching and then you prophesy a very short time. That is okay. That is how the principles are built. They are the principles. It is built like that. Praise Jesus. Jesus never taught to a big stadium of people. He delayed teaching 12.
arizamukira abo nibo bahinduye isi. And then he ascended. Those 12 are the ones who have changed the world. Ngize umugisha mwaba bigishwa beza namwe mugahinduka bigisha mukagenda mugahindura isi. If I was to be truly blessed, you could be good learners and you could also become teachers, go teach the world. Abantu bakagenda bagahinduka muve ku rwego rwo kuba bigishwa muhinduka bigisha mwigisha abantu mubahindure kuko niyo misiyo ya Yesu. Now go up from the level of being students and become teachers so you could also go and teach the world. Soma twumve. Amen. Undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Hallelujah. Wanyumvise? Iyo bayita impano Yo kwizera. iyo bayita impano yo kwizera. That's called a gift of faith. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bamwe umubwira ati zere mu karwana. That's the reason why you tell some of the people that you need to have faith and you're going to have a fight with them. Kuko abafite kwa kwizera kwa rusange. Because they have that general faith. Kwizera kwa rusange murakoze. Do you know a general faith? Ni ukwizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. Is only to believe that Jesus Christ is a King and Savior. Uko kwizera. That kind of faith. Soma Yakobo bakumve ndaje ngaruke muri iyo mano mukumve. Uko ni Let's read ukwizera in kwa rusange. James. That is a common faith. Yakobo 2:14. James 2:4. Rekuze mvuko uko kwizera. Uko nguko beshe niko mugira. Ni ukwizera ko Imana ari imwe rukumbi. Yego. Yakobo 2:14. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba nta mirimo akora bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Ntibishoboka. Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe ibyo umubiri ukennye byavura iki? Ntacyo. Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Komeza. Ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwireka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Yego, tugende. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Wizera ko Imana ari imwe rukumbi? Yego. Ibyo ni byiza. Ibyo ni byiza. Ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Oya, wizera ko Imana ari imwe rukumbi? Do you believe that there is only one God? Ibyo n'abadayimoni bagira gute? Even the demons believe in that and they shake over it. Imana ize kuza kugwa kwizera gutandukanye nuko abadayimoni. May God give you a faith that is different from demons. Kwizera abadayimoni batagira. Now the faith demons doesn't have. No kwizera kongeyeho ibikorwa byiza. Is the faith that is partaken with good actions. Hello? Kwizera kongeyeho. Now faith with good actions. Imirimo myiza. Faith with good actions. Abadayimoni uko nibakugira. The demons doesn't have that faith. Ugomba kugira ku rwego ugira kwizera. Wewe wenda ntabwo ufite kwizera kw'Imana, ariko niba uzagira kwizera kuri butunganywe n'imirimo. Probably you too, you do not have faith as a gift, but at least make sure you have that faith that goes with actions. Uko niko kwa kwizera kumwe kugendana n'amahame y'Imana yavuze. Now that's the kind of faith that goes with the principles of what the Lord have said. Soma wumve. Wa muntu utagira umumaro we nuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Ni impfabusa. Yego. Mbese sogokuruza Aburahamu niyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Yatsindishirijwe n'iki? N'imirimo. N'imirimo. Umva ko kandi tugende. Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi no kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Kwatunganyijwe n'iki? N'imirimo ye. Kwizera. Faith. Iyo kudafite imirimo. If there is no work, ntabwo gutunganye. It is not righteous. Ugomba kugira kwizera. You must have faith. Ukakongeraho n'imirimo. And there must be good actions on it. Imirimo ikaza igatunganya kwizera. And then the work will come and prepare and just make preparations for your faith. Soma wumve. Wumve barahawe. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora.
bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka, Umva ako kantu. yitwa inshuti y'Imana. Yitwa inshuti y'Imana. Yego. Wowe urashaka kwitwa inshuti y'iki? You too, you want to be called a friend of God. Urizera ariko nta mirimo? You have faith, but you do not have actions. Nta mirimo ukora. You don't have any actions. Tugende. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Aka kantu bakanditse. Now, why can't you just take a note of this? Umuntu atsindishirizwa n'iki? People will succeed because of their actions. Ntabwo atsindishirizwa no kwizera gusa. You won't win because you only have faith. Only faith cannot work for you. Mu nyigisho nasohoye mu gitondo, In the teachings I gave out in the morning, ziriya video mujye muzumva. you should listen to those videos. Abantu benshi Most people, ntabwo mushaka kumva ibintu bishobora kubazanira ubwenge. you don't want to listen to things that can bring knowledge and wisdom to you. Nasohoye inyigisho ihame rya gatandatu ry'umugisha. I brought out the sixth principle of blessings. Riravuga ngo, It says, reka nkubwire irya mbere. let me tell you the first one. Bizagutera kujya kuyareba. It will bring you to come and see the rest. Ihame rya mbere cyangwa se isoko ya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Now, the first principle or the first source is to receive Jesus Christ as a King and Savior of your life. Iyo niyo soko, igihe cyose utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uba mu mahirwe ntabwo uba mu mugisha. Now, all the time you haven't yet received Jesus Christ as your King and Savior, you are only living by luck. You're not living in blessings. Isoko ya kabiri y'umugisha The second source of ni blessing ukumvira Imana. is to hear and respect God. Isoko ya gatatu And the y'umugisha third source of blessing ni ukuvuka ku munyamugisha. is to be born from a blessed person. Nyakira ngo haleluya. Hallelujah. Isoko ya kane y'umugisha And the fourth source of blessing ni ukumenya icyo ushaka. is to know what you need. Kumenya Is to know what you need. utazi icyo ashaka Because the one who does not know what they need, afata icyo abonye. they only take whatever. Niho nababwiye ngo ugomba kugira ibitekerezo bingana n'aho ujya, That's the reason why I told you that your mindset should be equal to your future. ku buryo ugera ku rwego To the extent you be on the level, ibitekerezo byawe bituma aho ujya you will send your mindset to your future bikaba bivugana nawe utari and wahagera. to be speaking to your future before you even reach there. Icyo ushaka kuba cyo Now, what you want to become, ugatangira kukivugana. Niba uzakiba mu myaka 30, tangira uvugane n'imyaka 30. Turi muri 2024, tangira uvugane no muri 54 kandi utari wahagera. if you want to become something in 30 years, now begin and speak to that thing in 20 and 50 something where you are not yet there. ku buryo uzahagera To the extent you'll be there, bakakubwira ngo twari tukwiteguye, ama message yawe yatugezeho. Ni message y'ibitekerezo. and the future will tell you and say, we were ready for you because you have talked to us, we have prepared everything. Abrahamu Abraham, yohereje ibitekerezo bye kuri Moriya. he sent his mindset to Mount Moriah. Ahazirika umwana w'intama atangira kuganira nawe atari yahagera. And then he put there a lamb and he started to speak with it before he was even on the mountain. Ahageze asanga intama irahaziritse. When he was there, the lamb was tied on the tree. Ubuzima bwawe Now your life, uri mbona bucya you live for the day, bwakeye, or it is another day. aho kugira ngo utinde uvugana n'aho ujya urimo uravugana n'aho uva. Ndagira ngo ugere ku rwego ibitekerezo byawe bikura aho uva bitangire bivugane n'aho ujya. Now, instead of taking long thinking of your future, instead you are taking long speaking to your past. I want you to send your mindset to the future. Kumenya icyo ushaka, You should know what you need. iyo ni isoko ya kane y'umugisha. That is the fourth source of your blessing. Isoko ya gatanu Now, the fifth source, ni umugisha w'umubyeyi n'umwana. it is a blessing of a parent and a child. Navuze ibintu bitatu umubyeyi akorera umwana, mvuga n'ibintu bitatu umwana akorera umubyeyi. Now, I speak of the three things a parent should do for the child and three things a child should do for the parent. Uraza kujya kuri YouTube channel. You should go to the YouTube channel and watch that. Isoko ya gatandatu And now, the sixth source ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. is to tell the time who you want to become. Kubwira ibihe Tell the time icyo ushaka kuba cyo. who you want to become.
Oh my God. kubwira ibihe Preach, Papa. icyo ushaka kuba cyo. Tell the time who you want to become. mbariza umuntu muri kumwe ngo ibihe urimo cyangwa urimo ujyamo urimo urabibwira ko ushaka kuba iki. Now, the time you're living in, the seasons you're living in. Now, what is it are you telling the seasons that you want to become in the future? rusi yarapfakaye Ruth was an orphan, was yari ari a ahantu widow. bita imuwabu. He was in a place called Moab. murimo muranyumva. Do you hear me? apfusha sebukwe And then he lost his father-in-law. yikonekita n'umupfakazi He connected with a widow woman kuko muri we because in her, yiyumvaga ko azaba sekuruza w'amahanga. he felt like he was going to be the grandfathers of the nation. yabonaga muri we hazavamo kristo. He saw that in her, Christ was going to come out. arangije And then yari ari kumwe na oropa. she was with Oprah. oropa asoma nyirabukwe. Oprah kissed her mother-in-law. nyirabukwe yaramubwiye ngo bana banjye bakobwa banjye bakazana banjye ndenze urucyuriro. The mother-in-law says that my daughter-in-law's my daughter and I cannot marry again. I'm too old. ngo niyo mwategereza Even if you could wait, ngo nimwazategereza ngo nzabyara abandi bahungu bazabashaka. you cannot wait until I will give birth to other boys so they marry you. oropa Now, Oprah, ntabwo ikirere cye cyavuganaga n'ibihe ntabwo cyari kubwira ibihe icyo ashaka kuba ahubwo we yavuganaga n'ahava. niyo mpamvu yasomye nyirabukwe asubira inyuma. aba bantu uzababona bavuga ngo biriya byanyu sinabishobora bakata bigendere. murabona biriya byanyu aho bizagera ubone barigendeye. ariko umuntu urimo uvugana n'ibihe arihangana agakotana kugeza ageze ku cyo ashaka. now Oprah wasn't speaking to the future. He said she was speaking to the past. That's the reason why she kissed her mother-in-law and then she left her. But you will find some people like that. They're just looking at people and say, things are not going anywhere. Let me just leave you and go. But there are some other people who have their mindset in the future. rusi Now Ruth, akebuka nyirabukwe. now he looked at her mother-in-law. aravuga ati okay She said, all right. umuvandimwe wanjye oropa Now my sister Oprah, we ikirere cye ni icy'imuwabo. ikirere cyanjye ni icy'ikanani ni icya efurati ni icya betelehemu. ndimo ndabona nzabyara umucunguzi. now Ruth said that my sister's realm is from the Moab, but my realm is from Canaan, is from Bethlehem. I can see that in the future I am going to give birth to the Savior of the world. agera ku rwego Now she reached on the level, atangira kubwira ibihe icyo ashaka kuba she cyo. began telling the time who she wanted to become. abwira nyirabukwe Now she told her mother-in-law, aramubwira ngo winyingingira kugusiga she said, please do not beg me to leave you, kuko uzarara niwo because nzarara. where you will sleep, I shall sleep the same place. imana yanjye ni imana yawe ni izaba Your imana. God shall be my God. nta kizanandukanya nawe. There is nothing that shall separate me from you. niragira ikidutandukanya If there is anything to separate us, imana izabimore ndetse bikabije. may God punish me for that even more. Preach, Papa. Preach. oropa Now, Oprah, abona ko ntacyo yamurya harigenda. now she realized that she couldn't get something out of her. Then she left her. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo abantu murimo mubana kubw'imibare bubasezereye bataragusezera kuko nubundi imibare bagufiteho nibabona itavamo bazagusezera. bigutanga rero we batange. Now, the people who looks like they are calculating yourself, that they are calculating your life, they see that they want to get some benefits out of you. Now, you could say goodbye to them before they do that to you, because they are going to say goodbye anyway. batange Just do it before they do. batange. Do it before they say goodbye to you, because they are going to do it anyway in the end. Yes. ufite imodoka nziza nini utakubwira ngo mbera marene se. If you had a nice car, who wouldn't ask you to be their bridesmaid? kandi marene si imodoka. And the bridesmaid doesn't require you a car. marene si amafaranga. To be a bridesmaid doesn't require any money. ni umuntu ukeneye mu buzima bwawe It's somebody you need in your life uzajya ukugira inama. who is going to give you good advice. ariko But wowe banza umurebe you look at them first uke turi umuntu and say, oh, this person, mbaye nafite imodoka if I didn't have a car, mbaye nagira amafaranga if I didn't have any money, mbaye nagira akazi if I didn't have any job, umuganirize now talk to them. yakwemera ko mubera marene Would they mubera marene. Would they accept me to be their bridesmaid? Preach, Papa. Preach.
aho kugira ngo azagutungure akubabarize umutima yamaze kwibonera abandi ba marene nyuma y'uko ushatse. Musezere hakiri kare kugira ngo utazicuza. Now, instead of them coming and surprise you and say goodbye to you before time and break your height, just calculate it and say goodbye to them first. Yes. Kuko Because hari ba marene bifoto. we have those bridesmaids who are just of pictures. Ifoto nyine. Yeah, the bridesmaid of pictures. They're So just there for pictures. Sumustari. She's a star. Nari ku mbuga nkoranyambaga. She's on social medias. Fasha. Oh dear. Bakubise ifoto. Did they take a picture of me? Kumbe But uwagiye kumushaka the one who went to find them si marene uzamugira inama. isn't the bridesmaid who is going to advise her. Si marene bazaganira na nyuma y'ubukwe ho icyo ikenere ni ifoto bayita. It's not even the bridesmaid whom they are going to sit together and talk after the wedding. It's just for a picture. Ni marene w'umunsi w'ubukwe. It's just a bridesmaid of the wedding day. Nyuma y'ubukwe nunamuhamagara nazakwitaba icyo yishakiraga ni iki ni ifoto. After the wedding, if you call them, they won't even pick up. What they needed was just a picture. Ni ifoto. It's just a picture. Akazi karangiye. The work is done. Mumbwire ngo abo ni ba Europa. Tell your neighbor, those are opas. Ba Europa rero aho kugira ngo bagutungure bagusezere we basezere hakiri kare. Now, instead of allowing opas to surprise you and say goodbye by breaking your heart, you just say goodbye to them first. Preach, Papa. Nyakira ngo haleluya. Say hallelujah. Benshi nibyo byagiye bibakomere. Now, most of you have been wounded by that. Ruth Now, Ruth, we areba nyirabukwe. she looked at her mother-in-law. Niyareba ibimwicariye. She never looked at something that shut her down. Umukecuru yari yapfakaye. Now, the old lady was a widow. Oh, niyagiraga urugwaro rwo kwishe. She didn't even have nails to scratch herself. Abahungu be bombi bose bari barapfuye. All of her boys had passed away. Umugabo we yari yarapfuye. The husband has passed away. Agera ku rwego yita ngo ni Mara. She was on the level she would call herself Mara. Mara bisobanuye ubuzima busharira. Mara means a bitter life. Aravuga ngo Uwiteka. She said, "Oh Lord, Oh. Yama ibisharira. God has given me the bitter life." Muri bukabisireri banywa amazi y'Imara. You remember when the Israelites were drinking at Mara waters? Ijambo Mara rituruka kuri ariya mazi. Now, the word Mara comes from that water. Yari amazi yashariraga cyane. It was this kind of bitter waters. Ruth Now, Ruth, amurebye when she looked at her, ntabwo yamurebye mu buzima arimo. she didn't see her in the life she was living in. Yarebye presently. amasezerano afite n'inkomoko Now, ye. she looked at the promise and the covenant she had and her foundations. Amenya ko aturuka Efrat. Then she realized that she was coming from Ephraim. Amenya ko aturuka Betelehemu mu murwa wa Dawidi. She realized that she was coming from Bethlehem in the city of David. Amenya ko avuka mu bisekuru by'abami. She realized that she was coming from the grandfather's kings. Aravuga ngo ngiye kwikonekta. She said, "I am going to connect. Sindimo ndeba ibigaragara ndeba I ibitagaragara. am not looking to the visible things. I'm looking to the invisibles." Ruth Then Ruth, atangira kuvugana n'ibihe, atangira kubibwira icyo ashaka kuba cyo. she began speaking to the future and she began telling the time who she wanted to become. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Preach, Papa. Telebroniada. Hallelujah. Tekisandora. Hallelujah. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo atangira uvugane n'ibihujyamo wivugana n'ibihuvuyemo. Look at your neighbor and tell them that begin speaking to your future. Do not speak to your past. Ibihuvuyemo biraciriritse No. ariko ibihurimo birakomeye. Ibihujyamo n'iby'igiciro, ibihujyamo n'iby'ubukire, ibihujyamo n'iby'icyubahiro. Your past is cheap, but your future is great. Where you're going is valuable. Where you're going is a golden time. Uwo mugore Now that woman, yaje kugera ku mbuga ya Boaz. she became on the grounds of Boaz. Ni waje kuvamo igikomangoma cyitwa Obed. That's where we had a prince called Obed. Obed Then Obed, yabyawe na Ruth. she was given birth from Ruth. Ruth, Then Ruth, hallelujah. hallelujah. Obed abyara Then Yesaya. Obed gave birth to Isaiah. Yesaya abyara Dawidi. Then Isaiah gave birth to David. Dawidi abyara umwami Yesu. David gave birth to King Jesus. Icyo ni igisekuruza That is a generation cy'umuntu of wikonekse somebody
time. yavuganye n'ibihe. She spoke to the time. Preach, man of God. Hey! Hey! Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo utitaye kubikwitariye tangira uvugana n'ibihe, bwira ibihe icyo ushaka kuba. Now look at your neighbor and tell them, do not care about what is sitting on you. Begin and talk to your future and consider what is sitting in you. Hanurira ibihe ubibwira ngo ndashaka kuba uyu. Prophesy to the time and tell them that I want to become this kind of person. Mu myaka 12 ndaba nduyu. In 12 years, I am going to be this kind of person. Mu myaka 40 ndaba nduyu. In 40 years, I am going to become this person. Mu myaka 7 ndaba ndu In umunyenganda. 7 years, I'm going to be an industrial man. Mu myaka 10 ndaba ndi In 10 igikomangoma. years, I am going to be a crown prince. Aba bantu barimo bagukururira ngo urabona watakaje biriya ngo ubusurabona uzabigaruza ryari. Siga vugana n'ibihujyamo. These people are coming into your ears and say, you have lost this. When are you going to achieve it? Just leave them behind. Yesaya yaravuze ngo ibya kera nimubyibuke. Isaiah have said, do not remember of the past. Ngo kandi byashize mwe kubyitaho. And do not care about what has passed already. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo kera habayeho naho hahurira n'iyerekwa. Now look at your neighbor and tell them that once upon a time, you cannot be compared to a revelation. Iyerekwa. Then a vision. Iyerekwa. A vision. Subiramo ngo iyerekwa. Repeat and say a vision. Vuga ngo iyerekwa. Say a vision. Iyerekwa rigereranya nka paraburisi. A vision can be compared to a rare mirror. Ariko ahashize haragereranywa na rotorovizeri. But your past is going to be compared by the backside mirror. Inshuro nyinshi Now most of the time, iyo amaso yawe when your eyes uyatindije muri rotorovizeri utwaye imodoka have delayed in your backside mirror, ugonga izikuri imbere. you will just hit what is in front of you. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo witinda muri rotorovizeri aho uvuye urahavuye tinda ureba aho ujya utagonga iyerekwa. Look at your neighbor and tell them to do not focus on the backside mirror, focus on the front mirror so that you won't hit your future. Ibyo kuvuga ngo urumva ngo kera ngo naringize ngo nari mfite umugabo none ko yapfuye dukora iki se? Reba imbere. So things of saying the see back in the days I had a nice husband, so he's died. What should we do? Look in the future. Ngo pastor And you see, Pastor, ngurazi do you know what? ngo rirya duka rya mbere muri Matewusi ryari So ryanjye. that first shop in those back days, it was mine. None ko utari burisubirane biragenda. Now you won't get it back. What should we do about it? Vugana n'ibihe. Speak to the time. Tangira ureme. Begin and create. Uvuga ngo Say, hey, uhagarare muri Yeremiya stand in Jeremiah igice cya 31 chapter 31, umurongo wa 4. verse 4. Zongera kukubaka. I will rebuild you. Tangira wihanurire. Begin and prophesy to yourself. Ubona Imana irimo ikubaka. See God building you up again. Tangira wihanurire. Begin and prophesy to life. Ubona ibizu bidasanzwe. Look at big houses. Ubona ama building. Look at buildings. Tangira ubona ibizu bidasanzwe. Begin and look at big premises. Hey! Hey! Ngo urabona kadaseri yari ihagaze yarya ku munini. Oh, do you see the other big building that was on Monini? Ngo iri yari yanjye pastor. Oh, that was mine, Pastor. Ngo urayibona. Can you see that? Kadaseri ivaho ndabona etaje igeretse 17. Stop talking about just a one floor building. Look at a 12 times building. Ngo pastor. Oh, Pastor. Ngo pasiteri. Oh, you see, Pastor? Wareteho. Please stop that. Hallelujah. Hallelujah. Mumbwira ngo igitondo kimwe. Tell your neighbor that one morning, Igitondo kimwe. one morning, Nawe bashobora kukuririmbira. they can also sing for you. Ariko nukomeza hashize But if ha. you continue focusing on your past, Aho ujya ntuzahagera. you won't reach to your future. Kura amaso muri rotorovizeri yarebeshe muri Please parabrise. bring back your eyes out of the back mirror. Take it to the front mirror. Preach, man of God. Preach, Papa. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ntago abantu bakubahira aho wanyuze, abantu bakubahira uko bakubona, bakubahira n'iyerekwa babona ufite, bakubahira na vision zawe, bakubahira n'insosi zawe. Look at your neighbor and tell them, people won't respect you for your past. They respect you for your present, for your future, for your vision, and for your mission. Iyo barimo baserebura muri stade. When they are celebrating in the stadium. Ikipe yatwaye igikombe maze imyaka 100. And when the team has won the cup and it has been praying for probably 100 years. Uwo munsi baranezerwa bakavuga ngo ibitwaye inshuro 99 ngo nigiye gushimirwa cyangwa bashimirwa gitwaye uwo munsi. Now do they celebrate and say the team that has won the cup 99 times is going to be rewarded, or they will just reward the one that have won that day?
mumbwire ngo itsinzi ni ya none. Tell your neighbor that the success is today. mumbwire ngo uyu munsi wa none ibagirwa ibyagutsinze, tangira ureme itsinzi, utsinde uyu munsi, utsinde ejo bundi, utsinde icyumweru gitaha, imyaka yose ukomeze utsinde. Look at your neighbor and tell them, forget what you failed in the past. Win today, win tomorrow, win in 10 years, win in the future, win all the time from today. Komera Imana amashyi none. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Murabyumva none? Now you hear that now. Soko ya gatandatu. Now the sixth source, Nukuvugana n'ibihe. it is to Kubwira ibihe speak icyo for the ushaka time. ko bacyo. Tell the time who you want to become. Gideyoni yavuganye n'ibihe. Gideon spoke to the time. Yes. Yes. Avuga ko ashaka gukura uburetwa, ashaka gufata uburetwa akabukura kuri bene wabo. Ibyo yabigezeho. Nawe nutangira ugahanurira ibihe, ukabibwira icyo ushaka kuba cyo. Uburetwa buri wanyu burahafa. He said he wanted to end slavery to his people. If you also decide and say, I want to end slavery in my family, that is what is going to happen. Ugezeyo? Are you there yet? Uri muranyumva none? Now, can you hear me now? Kirere wacyakiriye. Have you received this realm? Iyo ni isoko ya gatandatu y'umugisha. That is the sixth source of blessings. Isoko ya karindwi izasohoka ejo. Now, the seventh source will come tomorrow. Ndayigukumbusha. I want you to be curious and wait for it. Ibi nibwo ubu nibwo buzima ni ibintu usubiramo ukabisengeramo ubuzima bwe bugahinduka. This is the life. There are things you repeat and pray in it, and then your life will change. Umwanya munini cyane wo wakarebye ibintu bishobora kukungura, urimo urareba twatuntu tumwe twa komedi tw'imodoka zaguye mu cyobo, na twatundi ngo tw'umuntu urimo uzamuka inzu, na twatundi bw'aba bana bacengesha baro baseka ngo turanduhura pastor, turakuruhura. Utwo turimo viziyo, utwo turimo inzozi, utwo dufitanye isano naho ujya. Sezerera tuno tuntu twose tugutwarira umwanya, tutarimo ibirere, tutarimo ubukire, tutarimo iterambere. Now, instead of taking time watching all of those videos of the cars that are falling in pit holes, of those young boys who are just playing football and all, and you say, oh, pastor, those things brings rest to my mind. Is that going to bring your vision? Is that going to build up your future? Please say goodbye to all of those useless videos and watch something that is going to be useful for you. Don't you know that? When you watch those useless videos, don't you know how many hours you spend doing that? That that you see a car was loading some metals and it has fallen. It is not even real. They are pranks. That, oh my dear, come and watch the social medias. It's really fire today. It's fire. Ibyo bihenza amaso, reba ibintu bikungura, reba ibintu bizakungura mu myaka ijana iri imbere, reba ahantu uzasiga abana bawe, ibintu bitakungura uyu munsi wa none bisezerere. You will just sit there and say that, oh, it is fire on social media as people are abusing it. If you go into the abuse fire, it is also going to fire you. Say goodbye to all of those useless things and welcome to the things that are useful to you. At least, are you reading some business books? Nah. It is just some things that are there. And the day goes by like that. Have you ever seen my status? Have you ever watched my status? And you would just post saying that, oh, I am eating. What is that? You are eating. Really? Oh, have you seen me? Oh, I am eating. Bakubwira ati shyiraho link tuvuga ubutumwa ujye usenga ubwira Imana ngo Mana navuze ubutumwa. Ya pastor wanjye atambona na postinze irindi torero cyangwa ndi mushumba nabizira ufite daimoni. They will just tell you that please share the link on your status and let's advertise the gospel of God and say, oh, I do not want my pastor to see that you have a problem and you have demons. That's a problem. And in another minute, ugasanga ushyizeho utuntu turimo duseka. Hari umuntu nabonye wari utetse igikoma ngiye kubona mbona arasinziriye ngo
ukajya kubona ukabona washyize kuri state biriya bintu bikunguye iki? And then there is somebody who posted a video, and that video was about someone who was cooking porridge, and then they were sleeping on the porridge and they bumped their head. And what is that going to benefit you? Ni bande babonye ako kantu? Which one of you that saw that video? Ukajya kubona ukabona state yawe And you see your status. umva Oh, listen. ngo wari ugucumbikiye ku izuru ryawe ngo navuga ngo uzavuge ngo pfumve biriya bintu n'ibitoya. Whoever gave a shelter to you in their noise, tell them that just bring it out and you will get out. Afazali wakizoza uriya 23 kavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. At least put on Psalms 23 and say, the Lord is my shepherd and I shall never lack. Koko Really? umuntu usinziriye gutya ngo somebody who is just sleeping like this and then their head goes into the porridge pot and you're like laughing. Okay, how is that going to benefit you really? Is there any miracle in that thing? That is something small. Change. Take your time. Prophesy to your life. Who you want to become. Satani urabyanga ariko genda bishaka imbaraga z'Imana ziragutsikamira byanga bikunda ngomba kukiba. Begin speaking to the realm and say, the devil, you are fighting against me, but whatever it takes, I shall become this person. Hello. Hello. Basi n'umurongo wa Bibiliya wasomye. At least did you read a Bible verse? Uravuga ngo nawungutse wapi? And you say, I have gained this scripture. Nah. Nangiza kira cyanzwe nigendere. Navuze. Haleluya. Nzongera kukubaka. Nawe uzaba wubakitse. Uriya mugabo ahantu yagiye siho narindi muri Yakobo. Let's go back to James. Ndi muri Yakobo jipe. Kwa tugeze muri Yakobo 2:24 si sawa? James chapter 2 verse 24. Kiravuba. Mbese bene data. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo. Yego. Adatsindishirizwa no kwizera gusa. Urakoze. Yego. Komeza. Dore na maraya uwo Rahabu mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa. Umva ko kana. Akaziyobora indi nzira. Rahabu wa maraya ntiyatsindishirijwe n'imirimo. Imagine even Rahab the prostitute have won because of actions. Ubwo yishaga batasi. When she hid the spies. Yes. Receive and say hallelujah. Reka nkubwire. Let me tell you. Ubu now abazungu white people nibasenga cyane. They don't pray hard. Ariko baratanga cyane. But they give much. Barafasha. They help. Ubu now hari mu bihugu byinshi cyane muri Afrika. There is a lot of countries in Africa. Babagiye bohereza inkunga ngo abantu bajye kwiga nk'uko mu gihe cyo kwiga kw'abana. They send funds for kids to go to school in a time like this. Icyo gihe uzasanga ari umukire akomeye kubera iki yahagaze mu ihame ryo gufasha no gutanga no kuzamura ubuzima bw'abantu. By then you will find them rich and very rich and wealthy. Why is it? Because they have stood in the principle of helping and giving. Ariko twega birabura. But for us black people, turasenga cyane. We pray so hard. Yego tukanizera cyane byo kubivuga. And we even have that faith of the mouth. Ariko nta mirimo dukora. But we do not have any works. Ubu uyu mwanya tuvuze ngo reka twishyurire nibuza abana nk'icumi ba segonderi icyo mu nda cyita kikurya. Now right now if we said that let's pay the school fees at least for 10 children in high school, you would have a stomach ache immediately. Kandi abawe bariga. And your children go to school. Noneho rero, and now, uwo mwana wishyuriye ni umwana w'umunyarwanda. Now that child you have paid for, she's Rwandan or he's Rwandan.
ejo tomorrow azavamo umuntu ukomeye. they're going to become somebody great. Navamo umuntu ukomeye Now, if they become somebody great, kubera ko iryo shuri ari wowe waryishyuye ntabwo azakuruta. because it is you who have paid for that school, he won't be greater than you. kuko umuntu wese wahaye ntabwo akuruta uramuruta. Because everybody you has given can never be greater than you. Instead, you be greater than them. Murimo muranyumva? Now, can you hear me? Na At least? rimwe. There is no single time. Reka mbikwereke. Let me show you. Niba utaruzi naryo hame. If you didn't know that principle, Reka nkwereke. let me show you something. Agne igira hino. Agnes, please. Reka nange urugero ku mudamu wanjye. Let me make an example on my wife. Nureba? Can you see? Nuruzi ko ndimo muha? Can you see that I'm giving her? Reka n'uyu munsi muhe. Let me continue giving her. N'uyu munsi muhe. Let me continue giving her even today. Ukuboko kwanjye guhora hejuru y'ukwande. You know, my arm is always above whose? Kuko ahora yakira we natanga. Because she's always receiving, she doesn't give. Bino nubwo yagenda akabikoresha agakomera ntago azigera nduta igihe cyose nzahora muruta kuko ibyo namuhaye nibyo bimugesheje aho agomba kugera nge nzahora hejuru ye kuko Imana yubaha amahame. You know, even if she could use what I have given to her and use it and she becomes great, she won't be greater than me because God respects the principle of giving. Uzi impamvu Yesu yigaruriye isi n'ijuru? Do you know the reason why Jesus won over the world and heavens? Niwe watanze igitambo kitigeze gitambwa n'undi muntu n'umwe. Is because he's the only one who have given a sacrifice that was never given by anybody else. Wasenga 80. Even if you could pray 80 days. We yasenze 40. She prayed 40. Wasenga 150. Even if you could pray 150 days. Kuko utakwemera gutanga umubiri wawe kuko nta nicyo wawukoresha yabikoze mbere. Kuko iryo soko yarabanje arishyira mu isi arishyira mu ijuru arishyira ikuzimu bose rirabananira aravuga ngo ninjye ugiye kuritsindira ni watsindiye isoko ryo gucungura. Now he has put that tender in heaven, he put it in the world, and he asked if there is somebody who could take that tender, and nobody won that tender. But then again he said, I am going to win this tender, and he's the one who have won this tender until today, until forever. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo mureke Yesu ayobora azahora ayobora iteka ryose kuko niwe watsindiye isoko ryonyine wenyine ryo kuyobora no gucungura reka isi yose muzamurira icyubahiro n'ubu nimukimuzamurira. Now tell your neighbor that let Jesus continue to lead and win and lead and lead because he is the one who have won that tender ever since. Ikiguzi yatanze. Now the cost he has given. Nta muntu n'umwe utegereje gutanga ikiguzi kikiruta. Nobody who is designed to give a bigger cost than that. Iryo ni ihame rikomeye. That is a great principle. Uranyumva? Do you hear me? Ubwo rero. Now then. Dore uko ibi bintu bimeze. This is how it's going to be. Uyu muntu wishyuriye ishuri. Now this person you have paid a fees for. Ukaba umukuye mu rugo ukaba umukuye ku muhanda. And you are just getting them out of their house and you are getting them off the roads. Ejo azakomera. Tomorrow they are going to be great. Ariko ntago azakomera kukurusha kuko ni ihame. But they won't be greater than you because that is a principle. We wamuhaye Imana yese gufungurira ibirere kubera ko watanze wakomeye. Now God, you have given them because you have given. God is going to open up realms for you. Nawe arangije kwiga. And he will also finish her studies. Agiye kwishyura agiye kuvuga ngo nanjye niza arabanyishyuriye nanjye ngiye kugira abandi nishyuriye abo yishyuriye nawe azabaruta. Then she will say that when I studied there is somebody who paid for me. Let me also take somebody whom I can pay for. Also that person she's paying for, she will be greater than them. Aho rero. Now there. Nuko isi igende yikuraho uburetwa bw'abantu abantu bakoronejwe bakagenda bikuraho ubukorone babikushaho gukoresha amaboko yabo bakagenda bazamurana bakagenda bashyigikirana nuko nguko abantu usanga bose baragiye bakomera nubwo buryo bitabaye ibyo nidukomeza kuvuga ngo bazungu muduhe bazakomeza baturute bakomeze batugira ububasha ariko natwe tubasha guhindura ibintu nk'abakristo nk'abana b'Imana mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Now by
that is how you're going to end slavery, and say, I am going to end slavery by giving others, by helping each other, by supporting each other, by uplifting each other. Now, if we let those white people keep giving us and keep giving us, they will continue to be greater than us and bigger than us. Put your hands together if you're going to end the slavery and uplift and support others. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nyamara uyu munsi nanjye nakubera umuzungu. Look at your neighbor and say, probably today I can be a white person to you too. nawe ukazabera abandi umuzungu. And you too, you can also be white to others. mwareba ukuntu mu gihe gitoya Find out, you could see that in a very short time. buri muntu wese yaba abaye umuntu ukomeye mu ruha. Everybody. umwana w'umunyarwanda yize nawe wagize umugisha bizagaruka abana bawe na wa muntu arakomeye nawe azakomeza abana. tuzashiduka abana bacu mu gihugu bose barize kandi natwe dukomeye kuko wa mugisha Imana yahaga abazungu izahuwa wowe kuko iyerekwa ry'abazungu wararitwaye. You see, if you would do that, you will see how a Rwandan kid is going to go to school and she will help the others. And in the end of the time, the whole society will be academically okay. And God will turn that blessing and give it to us because you have taken the revelation into your hands. niyo mpamvu kwizera kutagira imirimo nyine kurapfuye tuzabyina igisirimba. Haleluya. This is the reason why faith without actions is dead. We will keep dancing in Jerusalem and say hallelujah. You're going to stone me here. Sibyo? Isn't that Pastor. right? Pastor. umwana wanjye ndimo ndashaka kumujyana Harvard. burya umuntu ujyana umwana we Harvard niyananirwa kwishyura ishuri rya leta ritarenze ibihumbi 100. Oh, Pastor, I want to take my children's Harvard. You know, somebody who can take a child in Harvard cannot fail to pay probably 100,000 for fees for somebody else. mbariza umuntu mwicaranye umubwire ngo urashaka ko Imana ikugira umuterankunga. Now ask your neighbor, do you want God to make you a supporter? tangira witoze gutera inkunga. If you want God to make you a sponsor, start training yourself to be a sponsor. Start sponsoring others. birimo birumvikana. Now, do we understand each other? Yes. bitabaye ibyo If it's not that, umunyamahanga and now a foreigner, arareba avuga ati yo they will just say, oh, fotorera ifoto ndebe koko. oh, please just give me a picture. Let me see that. icyo cyagiye nyine ubabwira ati mwambare nabi. And that is going to say, oh, please put on some dirty dresses. dufotore tuboherereze. Let's take a picture and send to them. bazakomeza badukolonize ariko nitugoma ubu buretwa turabwikuraho. They will continue to enslave us. But if we deny it, we are going to end this slavery and also become great. mumbwire ngo nawe wabikora ubitinyutse. Tell your neighbor that you too can do it if you can. You can. umbabwiye nabi. Am I telling you bad things? isashi Praise Jesus. isashi Praise Jesus. nicyo kirere. That is the realm. nuko kubona abantu barimo abantu bagenda batumbagira bagenda bazamuka nta kindi kintu kibazamura nuko muri bo bagize abandi bantu bazamura. iyo uzamuye umuntu nazigera kurenga kuko ihame ryawe riri hejuru yirye. This is how people continues to be uplifted. So when you uplift somebody, you are always on the top because your principle is upper than theirs. kandi uyu mwana kuko ari umunyarwanda mwene wanyu. And because this child is your fellow Rwandan, ntabwo uyu nguyu uzigera ubanza umubwira ngo abanza yifotore mbanza nde oya. And you ahubwo want- uzamubwira ati karabuse neza ujye no kwigusa neza. you won't ask her to take a picture and show you. Instead, you will tell her that go and clean yourself and go to school very clean. kuko ufite intego yo kumuzamura ngo akomere n'ufite intego yo kumugira umukoroni. Because you have a plan to uplift them so they become great. You do not plan to enslave them. Hello? 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 reba umuntu mwegeranye mubwire ngo zamura umunyarwanda mwene wanyu. Look at your neighbor and tell them that uplift your fellow Rwandan. zamura umukristo. Uplift a Christian. zamura umunyarwanda. Uplift a Rwandan. tuzamurane Let's uplift each other. mu gihe kiri imbere. In the future, usange nta mwana n'umwe ukiri mu mutuku. no kid will be in the red signs. abakunda Imana muvuge ngo amen. Those who love the Lord say si amen. ubu ni bibi. Is that a bad thing? Huh?
Is that a bad nyine ni thing? icyumweru cy'ubuhanuzi. You know, it's a week of prophecy. Guhanura rero ni ukunye. Now, prophecy is the truth. Nicyo cyagiye nyine ujya kubona ukabona umuntu yarakomeye wiza amagambo ya Bibiliya uragenda uyahindura ubuzima ushiduka ubuzima bwe bwaratumbagiye bwarageze kure utakiri wa muntu usanzwe. That is the reason why you will see somebody have become great and become a very big person. It's because they have studied the Bible and they have put the words into actions. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba The Bible says you reap what you sow. mwahisemo gwa mu kantu. Why are you quiet? Why are you quiet? Niko mwahisemo gwa mu kantu. You are quiet now. Niko bigenda. That is how it goes. Bitabaye ibyo If not, tuzakomeza dusenge we'll continue to pray, ariko ubuzima buzakomeza kuguma hamwe. but our life will remain the same. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Buzakomeza kuguma hamwe. Our life will remain the same. Tuzakomeza gutegereza We will continue to wait. umuzungu uzaza. A white person who will come. Kuza umuzungu azaza ariko azaza guha ariko azakomeza abe hejuru A yawe. white person will come and give you, but they'll always stay on the top of you. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Umuzungu azaza azana imari ye nawe ushori yawe mukorane ariko ntago azaza gukoronesa. Let the white come, invest their investment. You also put in your investment and work together as partners. But at that level, they won't enslave you. N'Imana ntago yigeze yemera kutugira abakoroni. Even God never accepted to enslave us. Paulo yaravuze ngo ubwo dukorana nayo Imana si umwana. Paul said that if we work with him, as we work with him. Imana rubuga ibita abakozi bayo. Now, does God call you his servants? Murakorana murabafatanya bi. You work with him, you are partners. Abakunda Yesu nimuvuge ngo haleluya. Those who love Jesus say hallelujah. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo yararimo avuga kwizera uku kwizera kwaye kongereho imirimo. Look at your neighbor and tell them that he was talking about faith. Now put actions to your faith. Ntabwo byumvikanye. Now do we understand each other? Yesu ashimwe. Praise Jesus. Mwahise muva mu mwuka reka tugaruke mu mwuka. You are out of the Holy Spirit now. Let's come back to the Holy Spirit probably. Tugaruke mu mwuka. Should we come back to the Spirit? Cyangwa tuwurimo. Oh, we are in the Spirit. Tuwurimo. We are in the Holy Spirit Abakunda already. Imana nimuvuge ngo amen. For those who love the Lord, say amen. Kari tuyemo. Now, the area from where you live, Yesu ashimwe. praise Jesus. Umenya niba uriya mwana y'umuturanyi impamvu atagiye ku ishuri. You should know the reason why your neighbor didn't go to school. Yego. Right. Uriya mwana no mwishyurira. If you pay for that child, hari ikirere uzaba umuremeye kandi nawe hari ikirere uzaba uremye ku buzima bwawe. there is a realm you have created for her, and there is a realm you have created upon you. Mugize neza cyane. You did great. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Munyemerere. Please allow me. Mwebwe ni mwebwe shaka gusengera mukaba baterankunga. So you are the one I want to pray for, so you become. Nimuvuge ngo haleluya. Let's say hallelujah. Murakoze. Thank you. Narivuze ngo murakoze. I just said thank you. Subizaho zasengera GP. Tagira ngo nibagiwe nari ndimo mvuga kwizera kudafite imirimo mwakumvise. Have you heard faith without actions? Murashaka kwizera gufite imirimo cyangwa kwizera kutayigira? Do you want faith with actions, or you want faith without actions? Soma twumve. Dukomeze. Abakorino ba mbere 1 12 Corinthians, niho twari turi umurongo wa kangahe GP twari tugeze kwa kangahe? 1 Corinthians chapter 12. Oya Abakorino 1 Corinthians chapter 12. Gera nko kuri ga aha. Yego icyenda. Yego right. 9.
Muntu yakora iki Imana imuha umugisha? Ninde haryo ibyo urimo bivuga ngo ni 9? Koko. Koko ujya umenya ijambo ry'Imana? Ndarinze kuririmba gusa. Okay, tugende. Undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Undagaheshwa n'uwo mwuka kugira gute? Kwizera. Uko ni kwa kwizera kw'Imana. That is the faith as a gift. Tugende. Undagaheshwa. Muntega amatwi. Listen to me. Kwa kwizera kw'abadayimoni. You know, the other faith of demons. Kumwe Yakobo yavuze ngo mbese mwizera ko Imana ari mwe rukumbi ngo ngibyo ni byiza ariko n'abadayimoni barakugira. Nta mudayimoni wakwishyurira umwana ishuri. That do you know that one James said that do you believe that there is only one God? Yes, even demons believe that there is only one God, but there is no demon who can pay school fees for a kid out of good deed. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Tugende. Undagaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Undagaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Yego. Next. Undagahabwa gukora ibitangaza. Undagahabwa gukora iki? Ibitangaza. Uneka amatwi. Listen to me. Gukiza indwara ni impano. Healing sicknesses is a gift from God. Wayumvise? Have you heard? Gukiza indwara Healing sicknesses ni impano. is a gift. Ni umwuka wera uyitanga. It's the Holy Spirit that gives the gift. Nubona abantu b'Imana bakiza indwara nukajya ugira ngo biva kwa Satani, dore ni impano y'Imana. If you see people healing sicknesses, do not think it's some demon spirit. It is a gift from God. Iyo mpano yo gukora ibitangaza. Now that gift of performing miracles, Dore iri mu Bakorinto. it is in the Corinthians. Have you heard? Ndashaka mumenye ukuri. I want you to know the truth, Ukuri kubabature. and the truth shall set you free. Nibwo muri bujye kubona ibirere bihinduka mukaza kuzamuka mutagendera mu muyaga. That's when realms are going to release you, and then you're going to be uplifted without just going in something as a group. Nimuvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Undagahabwa guhanura. Undagahabwa iyo mpano yo kugira gute? Yo guhanura. And others will be given a gift of prophecy. Guhanura. Prophecy. Guhanura akakubwira ibizakubaho. They'll prophesy to you and tell you what will happen to you. Wabyumvise? Have you heard? Uru rupapuro turucase cyangwa dukomeze? Now, should we tear this paper or we continue? Turucase nitwe twarwanditse. Why should we tear it? Are we the ones who have written it? None kuvuga ko ubuhanuzi tutabwemera. Now, why do you say you don't believe in prophecy? Uvuga ko utabwemera? You say you don't believe in prophecy. Ni Imana iva ku Mana se? Is it a gift from God then? Bateguye icyumweru cy'ubuhanuzi. Oh, they prepared a week of prophecy. What is that? Ibagizwe abahanuzi nyine. Yes, they were made prophets. Ikabahanuri. Let them prophesy. Nk'uko wagizwe pastor aza akabwiriza nta kibazo. The same way the one who was made a pastor would just come and preach without a problem. Hallelujah! Hallelujah! Sishoje. Wagashoje. Undagahabwa kurobanura imyuka. Undagahabwa kurobanura iki? Imyuka. Wacyumvise icyo kintu? Have you heard? Undagahabwa iki? Undagahabwa kuvuga indimi nyinshi. Yego. Undagahabwa gusobanura indimi. Yego. Next. Ariko ibyo byose. Uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. Yego. Agabira umuntu wese uko ashaka. Agabira buri muntu wese uko ashaka. Hallelujah. Girira umuntu muri kumwe ngo niba utarabihawe genga bihabwa twubahane. Look at your neighbor and tell them that if you're not given yet, I am given the gifts. Please, let's respect each other's boundaries. Niba utarabihawe genga bihabwa icyo wawe reka nyubahe nanjye mumbwire ngo muri ziri 9 ubuzemo nimwe. Now, look at your neighbor and tell them that if you don't have any gift, but I have some gift, please, I will respect you who you are and you respect me who I am now. Tell your neighbor, don't you have even one gift among all of those? Nyubahira rero iyo ngiyo ufite. Now, respect me for the gift I have. Dukomere Yesu mu mashyi. And let's put our hands together for Jesus. Murafashijwe? Are you touched? Muhabwe umugisha n'Imana. Be blessed by God. Aha. Yes. Murabizi rero muri iki cyumweru cya gihanuzi dusoza saa 3 ni mubizi? You know, in this prophetic week we close at 9.
iminota isigaye rero niyo guhanura. Now the remaining minutes are for prophecy.